Kublai Fibro Kiprok Bajor Kibajos Natanat Ban Sengap di video Hakan ke channel. Naduk lesai ke FIFA World Cup sedang arhajar arpuar kan sedang no. Padahkan video ngin review wak kendiat ki ID kiri ki belarung biang bentah ka semua bat ki ID kiri ki belar dorong bat ki besaan payeng dang round 16 ke FIFA World Cup yang sedang arhajar kat para. Dalam ta ngin nyepet naga grup ko banung kong kata dari ke grup A. Habo pai ke grup A ladan dak Uruguay, Rusia, Saudi Arabia bat Egypt. Naga grup A mentah ka semua larung biang ke Uruguay bat Saudi Arabia. Kadba mentah ka semua ke Rusia bat ke Egypt ki Kelemdan. Haka semua baldep syak round 16 naga grup A larung dak Uruguay bat ke Rusia. Habo ki pai bat syak grup B ladan ke Spain, Portugal, Iran bat Morocco. Barok kini kiri kirung biang mentah ka semua. Dari haka semua baladep larung hikiri beklain bor ke Spain bat ke Portugal syak round 16. Kan baka Iran bat ke Morocco terhaban leyeng no dang ke grup stage. Habo pai ke grup C ke dan ke France, Denmark, Peru bat Australia. Nagan ke grup mentah ka semua dari tang ke Peru ke bak lem yok rong. Habo pai ke jing le kai ke France bat ke Denmark de kiri na dau Europe ke larung syak round 16 haka semua baladem. Habo pai ke grup D ke dan ke Croatia, Argentina, Nigeria bat Iceland. Henry syak round 16 larung dak ke Croatia bat Argentina. Kan baga Nigeria bat ke Iceland kilah bandek payeng no dang ke grup stage. Habo pai ke grup E ke Brazil, Switzerland, Serbia bat Costa Rica. Kini kiri dari tangkuri bakalain bor ke Brazil bat ke Switzerland kilarung syak round 16 kan baga Serbia bat Costa Rica. Lendia juki ke kut dak ke grup stage. Barok South League ne kiriru kirung mentah ka semua ke FIFA World Cup ha Qatar. Haka grup F dan ke Sweden, Mexico, South Korea bat Germany. Henry haka semua baladep ke Germany kala yele ka new ke besarem atli jing le ka job tang kawai ke haban lej payeng no tang ka grup stage. Kad basi ke round 16 larung dak ke Sweden bat Mexico. Henry mentah ka semua ke Sweden ke klem yo rong. Bat kini bat ku lai tali ki orang biang mentah ka semai. Haba pai bat syak grup G ladan ke Belgium, England, Tunisia bat Panama. Napdang kini mentah ka semai kamdan ka Panama. Dari ke Belgium, England bat Tunisia ki rong biang mentah ka semai. Haka semai baladep syak round 16 larung dak ke Belgium bat ke England. Haka grup H ladan ke Colombia, Japan, Senegal bat Poland. Haka ni ke semai bamentah Colombia ke klem yo rong. Kat baga Japan, Senegal, Poland daiki bayok rong daka semai. Haka jingle kai haka semai baladep house name arjar kat prak Colombia bat Japan daiki bayok rong syak round 16. Kat baga Senegal bat ke Poland kilahaban leyeng no dang haka group stage. Habo pai bat syak round 16 ke Spain na round 16 kilahaban leyeng. Dan ke jing syarem hakmat ke Rusia lengba ke penalti dalai lasau gol. Hadin ke jing khai damar dewe gol. Kat ba ke Denmark ro lah haban lej payeng no hadin ke jing syarem ke Croatia dalai da arko lembah ke penalti hadin ke jing khai damar dewe gol. Habo pai ke jing le kai ke Brazil bat ke Mexico. Brazil kelajap ke Mexico da ar lanot gol. Kat ba ke Belgium ro kelap krem ya ke Japan dalai arko ke Japan ke haban leyeng no rengkat ke Mexico. Popais ke bat ke jing lekai dan ke Sweden bat ke Switzerland. Ke Sweden ke lapan rem ya ke Switzerland dai lanot gol. Hapren ke jing lekai hapren ke England bat ke Colombia. Ke Colombia ke lahaban lejeng leng ba ke penalti de jing syarem desau dalai gol hadin ke jing lekai damar lewe gol. Kat bagi artili kiri bagi pajba iya ke shanpa kata ke Argentina bat ke Portugal ro ke lahaban lejeng dang hak round 16. Ke Argentina kelas syarem hak ke France dasau lalaiko. Kat baka Portugal kelas syarem hak ke Uruguay da ar lewe gol. Hadin kini ke round 16 ke bakan rituli kiri ke banyak ni banyak rung ke quarter final ban sudan stang ratuli kiri. Napedang kini ke ratuli kiri hak ke jingek ni banyak rung ke semifinal. Ke Uruguay kelas syarem hak ke France da ar lanot gol. Kat baka Brazil ke syarem hak ke Belgium da ar lewe gol. Ke England kalau penremnya ke Sweden da ar lanot gol. Kan baka Croatia kalau penrem ke Rusia dasar dalai lembah ke penalti hadin jingai kai damar la ar gol.
Terpelok habang ipahaj ke jeng kena rong ke final jengila kai semifinal France kelejap ya ke Belgium tang levei North Korea kan baka Croatia kelejap ya ke England da ar levei kol ban pojka ya lade ha ke final kan baya kerdan ke balai lera ke Belgium hadian buka penrem ya ke England da ar la North Korea ke jengila kai final dan ke France bat ke Croatia kibon hikibreu kimpoi perkhat baka Croatia kan poi shadow ke final Henry ke Croatia kala syarem ha ke France hado saw la argol terperlok ha ke samoi balada pro pon ki perlok ki ba Christian pelitela komne ke Germany Argentina Portugal dan England rem dan bapoi berkat pak Croatia kan poi hado ke final dementa ka samoi ngini pe ka egeri ke ba pikmilenti bahkan poi ke final rem banetol pa kalong ke hado kata di tanggine ingin si kendo pada aku bagi video kublai shibana